I znači ova spojna cesta izlazi na Zvonimirovu ulicu, vidjeli ste ovo raskrižje znači kod Novog Lista i to raskrižje se kompletno znači rekonstruira, dobit će proširenje sa svake strane od jedne trake i kompletno će se novi asfalt napraviti, nove instalacije kojih ima gotovo svih osim naftovoda. U dvije faze, znači prvo se kopa nekakva gore kalota, nekakve 2/3, a onda u drugoj fazi smo kopali donju 1/3. Tad je ta 1/3 kompletno prokopana, inače prvi spoj tunela je bio pred otprilike 3 mjeseca, kad smo imali nekakvu svečanost probijanja tunela. Trebalo nam je za probit ga nekakvih godinu i 3 mjeseca. Nego propisuju zaštitu, znači da se ona ostavi tako kakva je, da se prirodne vode dalje protežuju, a iznad nje smo mogli napraviti nekako betonsko ploču. Dokumentirali taj živi svijet i rekli nam dalje, evo, sad možete nastaviti. Da.